Fransi media korte tumhan meli intan akeru pajireko nomor hani yang sang da Hambi hotel long room number 1 02 nitum council pen kepha ting pen aporting benang palia ko nonitum piposi press meet dolan koplo pasuk uthakan itu manci khaning to tasbitum pin ngacak tong lake da revenue department pen agriculture department basi ni jamat kila ke ni secretary and revenue department ni ari alang ni bangke director agriculture secretary pen ni ari joint secretary land revenue Mr. Kirompi lapen ala bahini ari la ke agriculture officers lo pen apu ni ari alang ni bangka agriculture development officer la bangka thom da kalang wa agriculture pen Jadi nang itu paham kepaklar kang tung ba clarification ang pinulot ng lo. Kedamtang arui ba non melom malam lo yo. Pinang ape paro lo media lo plan lo. Je council pen ba council and review department pen. Longly oil palm cultivation of han patan celir tung han hajar dikapi pusi plan lo. Kasi nilihin pagi puji bang lakukan lo, ye ni tunke pini anta, Patanjali atum pen, pini cici ke lo, longli nang pinangji, balongli ko pini list nangji, ko bangga itu make longli ke long pagi. Aku ni itu land revenue ahin pen, ye pini ani anta, longli allotment ko kaya lah, list tawe allotment tawe tang tawe. Kasi nang itu kan clearly yang kandak lo, pa ni kaping lo orang sorang kandak lo, je oil palm aku tak, Patanjali kan kini itu longli icerta ilong lela. Kasi ini arti tu long ini agriculture ahin pen oil palm cultivation tu central government scheme pen state tu macam tu tu arti tu long. Kasi laso pun hak ke nang itu kan clearly nang thanji protante, langit itu council agriculture department secretary tu alang li nang itu kan nama tani lo na kasi ni himpen ke long lagi pun hak ke training tanda lo ipela kablo lo secretary sim taru ai ni agriculture secretary Karbino Autonomous Council alang li secretary ke hai kipu ason ni itu la Karbino long National Mission for Edible Oil Palm like Government of India a scheme Government of India and Government of Assam si asu scheme kiting abhi ke palm oil la fund jangku fund edible oil la fund tritum Government of India foreign exchequer dumping import si kyo from Malaysia, Indonesia, Thailand, Ipen, mana ini palm oil import topik, lalu foreign exchequer kita kan topik. So laso teng si Government of India atau si laso project ini kalau National Mission on Edible Oil Palm. So laso teng si Assam yaitu state penda collaboration nahi for Government of Assam pen Government of India si laso implementation of hansi ini lo so project ini dulu so laso teng si itu dah Karbiang long dah Autonomous Council dah sama state of lu itu pot gitu hanta Government of Assam pen so project kenji akan sikhi hai nak kilo laso teng si Government of India tu laso project dak implement kan mana kini lo macam kan Government of Assam pen dengan itu laso tengsi dak karbing long udah laso project wang itu tu dak itu udah laso teng Government of Assam itu kan laso project implement je pan isi NOC nah itu itu udah NOC CP lo implementation of the scheme with partner companies. So that Government of Assam and Government of India is also partner
companies pan bahini companies pan yang diklo Patanjali ke Karbi Anglong pan and ke Godrej ke West Karbi Anglong pan to laso tengsi laso diklo NOC diklo dak ni tung ngai tan di puke som diklo de alang ni tukta mane council tupen land lease ba farmer to vendor any list tadi lagi farmer ala scheme implementation ni proyek farmer to amethang lang tamelo ba nilitung ta amethang lason identified strongly identified pensi laso project KNG apan cheng deng close to sorting si non at present ke Karbi Anglong ke nilitung ke target naik PK 3,000 hectares, ke West Karbi Anglong ke 1,000 hectares. So lasu askim long nilitum Karbi Anglong da mana nodal officer in B lo ke West Karbi Anglong da nodal officer in B lo. So baki ala apni apeka details hai ke lasu skim koson ma mana ki data hai an ma nonan la so kitchen pon ba wan ma ini farmers dak mana engage pon farmers sampai thang changes dun so scheme implement ji apa to ni tum agriculture himpen edu nami thang central government and state government ke chira pensi rasul scheme ini kumhan na ke mati lagi focus mainly ke la rural economy ke upgrade han ini tum la farmers kumhan kosong pensi alam tum economy ke develop jima la tum financially sound jima la so pansi la so scheme ke dekon la pen sir nampani block la ini tum department pen ke revenue department pen ke ini tum ke lobby bank ke la la Patanjali punoy ba Godrej aggregate punoy alang ito market ng leba ite so la sorting pensi farmers atum kitiyo atum interested ko an ito alang dito form ng submit po documents ng submit po through la implementing partners contoh la dito Patanjali punoy ba Godrej aggregate punoy non an la so hanin dito project management team po isido Latumang laso under chairmanship of principal secretary lapen member dolo ni dito agriculture department lapen dolo secretary agriculture dolo so laso under penili tum non an batay kilo PMT project management team a meeting ke dopo laso under ili tum beneficiary non an ke select dan ke 1413 numbers lo lapen PMT ke proof that area abangke dilitum 1,764 hectares lo lapen naku non an arong ki pondang abangke 1,235 numbers lo ki pondang so hectares so la so ting pensi non la ki etang farmer kumhan an lapen ason ale ko pipi mala alang nito kelong ponji la bangke la puhelo je kichingsi bangke alang litum bangke seedling bangke ake joy pen long ipon po arong bangke la bangke 143 seedling hectare si long pon po la benjong si arong ki chito achato bulote la bangta alang litum han mo ke feeling ha arong ki chieling ke thai dun han hala bangke 7 numbers of seedling long ji per hectare long la pena ko maintenance cost ko la ini tum non chuti ki ko sitame tangga mahanang ko maintenance apan la pan bangke first year long people 6,250 per hectare la pen second year ta la butik la si 6,250 rupees pipon ko per hectare la busong si third year fourth year anda pipon ji la pen ako do tulang intercropping ke Lason hello che ini tum oil palm ki AG bangke 143 seedling battery hectare silo isi arong pen isi arong ada bangke thedu 9 meter do lasi laso ada ini tum akaprek arong sitami chu epon mi la bangke oil palm kitiki pen nang litum athi chu litlong ke lagi ni kan phina kokchi laso angbong jong si nang litum ada
hadak pini claim pon hanso punoi thermit punoi lapen birik punon jong si chu e pon pulote la so khanta nangli tum tangkalong pon farmers tum tangkalong pon chi lage 6,250 per year ningkan 3 anong pon chi ata lapen ako irrigation aphan ta drip irrigation la arong along si klodok po la so lang apa la phanta subsidy do la phanta 34,130 rupees per hectare long ponji la bang ini tum scheme do Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana po la so scheme under long alang itum amen thapon lo pulote lata ake joy pedalang tum subsidized rate pen long pon ipo la pen la putik laglak si borewell water structure phanta long ponji la pen ako jong si ho or phan vermicompost po hilong pen ke semal ho or la phanta lang itum tangka long ponji la ke 50% of the cost kali pulote nang litum 15,000 per unit long pon po la putik laglak si land clearance phanta long ponji nang litum longli la kechu e phan land clearance phanta long ponji la bang 3,000 per hectare la pen ako biofencing jainong bi pene chodet na po phanta biofencing phan tan tangkalong ponji la farmers to la bang 4,000 per hectare uthek laglak si ako hilly area non ili tumke inglong a jojong si choklem pote farmers to inglong a choklem pote half moon terracing puto terrace ke bonai phan la phanta alang litum tangkalong ponji la ta 4,000 per hectare la pen ako e sondolang integrated farming system mane la nangli tum oil palm kiti ki alogo agriculture benjong si allied sector apota pangrum pon example dhorok la chainong pangreng pon ba bo pangreng pon bi pangreng pon bulote la phanta 10,000 rupees per hectare long pon la pen ako dibina thani po banke non prevailing rate juntu oil palm fresh fruit bunch la athe chuli la so rate banke non mate 18.5 rupees per kilo la pen ilitum 1 hectare long ke 20,000 kg long ponji jok si 20,000 kg bulote ilitum hectare is long 3,70,000 long ponji la pen bigha hisab long jok si ilitum pi bulote la banke 49,000 long pon ali bangke la hello oil palm kiglem ali bangke la si interested farmers atumdo pulote la lang litum bangke through Patanjali implementing agency lo la so through litum long agriculture department bang pulote litum bangke la rapun ko farmers la pen non details litum ko